karkeri dikir. Anha jî ez karkerim. Heyanî ez bêjim eva 3 sal 4 sal ez bê navberê li Agiriyê disekirim. Beriya wî jî ez her tim dema ku me dev ji ajêl firoşiyê berda me dest bi karê avayî kir ji ber wî jî em diçûn dervayî welat. Eva 3-4 sal ez bê navber li birim. Li vir jî ne ez karkerim, karkeriyê dikim. Dihêla ku hege ser werskilandin ez bêm werxwastin agirî dikare bêhtir dewlemend kirin. Hêla çandê da jî lêbelê nav bi nav gel da jî çandeka wisa em bên hişmendiyeke wisa ku gel xwedî li nirxên çandê derkeve tune ye ji ber wî ji gelê cî em bên dîrokî jî baş natine parastin. Him ji hêla gel him ji hêla rêveber eva. Baş natiye parastin. Li dîsa jî balam dikişîne ku vê van salê dawî bêhtir em bên bal dikişînin ser hesasiyeteka parastina dîrokî û em bên çandî heye. Ev jî salê borî da hatiye xuyan. Hebûna çandê di bajarek da ku çand dewlemend dibe bajêr jî bajarekî em bêm dihêla aborî de jî ne dewlemend e. Feqîr e gel jî ez bêm destenge feqîr e. Dema ku gel pêdivî bi ew ê dît aboriyê dî em bêjin tiştê ku em bê aboriyê xurt dike çi ne wek dibên turîzm. Pêdivî bi xurtkirina turîzmê anî ji ber wî jî em bên gel jî dixwast bila Agirî bigîje asteka asta bajarekî xwedî dîrokî. Di wir da jî heveşê bû em bên nifşan nû yanî ciwanên Agiriyê jî ê ku ji derva dixwandin li dervayê bajêr dixwandin hesasiyeta wana ser çandê hebû em bên berpirsiyariya wana hember civaka wan hebû bi destê wan ve heve hatkirinê bal hat ser kişandin. Bandora civana çî bi rastî jî em bên nifşa berê em bên mezina zêde bal nekişan ser vî yekê tenê hema em bên ketibûn ji bo ew ema bila debara me pêk bê bi çawa pêk tê bila bê ji ber bû li ew tune bin teknîk tune bû taktik tune bû wisa em bên bêhtir xurtkirin hişmendeka bêhtir xurtkirinê tune bû ev hişmendî ji hêla civana ve pêk hat ciwanê ku ji li derva dixwendin hatin bajêr ew hişmendî wisa çêbû anha jî ez dîsa jî kêm dibînim ez bêm wisa ha anha jî derfetên ku mirov baş bikar ber li çandê xwedî derkeve anha jî tune ne. Eva terciha gel bixwanin anjiya kesek em qal dikin terciha bixwanin bandora politikayên din jî hene yani bandora politika ku li ser gel tê meşandin bandora jî bi ser viyekê heye berpirsiyarê vî yekî tenê li ser berjewendiyên kesayetiyan jî eşîqdayê tevdigerin ev derfe jî tevtên rezandin bin piyada dimînin ji ber wî jî ne di hêla aborî da pêşveçûn çêdibe ne jî di hêla çandê da ne jî di hêla hişmendiya ku mirov xwe berpirsiyar bibîne li hember berjewendiyên netewaxwe. Ben Kurdistanê da mirov nikare bêje gel ser lê ev tişt heye ji
جبر دماغ قوادن جی بالک شانسر جبر بو پولیتیکای دولت ایدی گل جرا مرون کار به گل پری باوی سرسی همو گل لی خابن دماغ گل خود هلا آبوری دو هلا ایدا لواز دید ایدی خداوی سر برجمندی و کسایتی و گل جهیا لی ام بین وق دروشه کا آسایدا دروشه کا آسایدا گل کی باشه گل کی ام بین میوانه جهاز کرد گل جراج تو مزد کی ام بین د شاهیا داجی ام بین د شینا داجی وق بویر دن داجی از جانا دبینم سرحد و آگری جی بتایبتی باجار آگری گل آگری آلیکاری یعنی اوکی آلیکاری ده والی خواهد هر روشی دا لی ام بین مخابن ایرو تنی هم ام بین دشینه کی دانش دشاییه کی دا وصابی ولا حوالی منه آنجی جناره منه کاز هر مشنوی کازن اول هر جی هیه لی مثلا لاغریه راحه کی جدا داتی خویان رو لی میزد کی ام بین بتایبتی سرد سکن که آوارته دا جبر که حشمندیا گل حشمندیا که ده گوادنی من بالک شانسر معانی زمانجی حشمندیا که پاراسنا برجماندین نتوی لوازه پر اوننه hani پر خورتنه خالبر جواکی برپرسیار میاد خواسته به روشا ام بیشن روشا آبوری لوازه دخواسته به از تشتکی بکن بلا روشا آبوری خورد به آنجی روشا هلا چانده دا ام بین لوازه دخواسته بکه هک دجبر کو عاشرتای حشمندی عاشرتای پیش کتیه لمزد که بور او عاشر آنجی کسین سردست لمزد کن کو ور حسابی وانا شپالی کاری ددنی كنا حسابي وانا جي قال جي مخابن ودي لوكي حموده هي مثلا مخابن حيان هاجي زوسا اب ناغو هاري ثاني هما برجماندين كاسياتي جبر بدس الدولتي بدس بوليتيكان دولتي بدس بوليتيكان بشافتني دم دهلا اخلاقي دا هم دهلا ام بين قالك نرخي مروفاهيه دا قال جهلا حشمندي بربسيرين جواكا خدا لواسكاتيه اوجي قال جرا باندورا خو يعني ابدا نشانداني از دوی باجاری می‌ازم، ملوی باجاری بوم. مروف تنین کار بال بکشنه سر بی ولی افتشتاوی خواهش بو. چه بیشم گوری باجاری دنی مروف کار بیشده هم خواهشن بیشی باجاری مرو به هر آوایش باجاری دن خواهش داره. باجاری آگری تشتاق خواهشان پیراشی هم بین yani جبر کو مرو به بازار منه هم از لی مزم بومه اوسا وقتی نه جدا دم کو از لی مزد که مزبجون ولی د آگری yani تشتا کو مرو چابه درفت هبه لی به طایبتی او درفت نه به کاران رزاندن وسا او پوشکرن چه دبه جبر ويا أصحاب بس ما كدين مثلا بيجي ملا أجري أوه يعني بيم تشتكي أجري كورة خاصين جبر كنا خاصين أجري بيش فابك هذا أنا هذا أزد أجري دا تشتكي وصافش بيجي ملا خد كري أوابو جبر في سدمي جبر في تشتي أجري حازكم مخابن بدست زور دست دا جوالات يا باكن جبر وياجي تشتكي صاحب أزمن سنة
جبو چند آگری پیام من از دخوازم کسین که هن جان جا آگری به هن جبش سر خده به کسین که دخوازن و بازار کردستان و بازار خوش و درفتین گلک باش مرو بخوازه ایپیک بینی از دخوازم برا هوا دهلا لهمبر جواب بخوا برپرسیار هست برا برپرسیار بینن برا بخوازن گلی وان پیش که برا بخوازه بازار وان پیش که هر هلی دا هلا بوری دا هلا شانی دا کسین دولمند از دخوازم بکارم اگه کت کارم را دست با ویژن هلا چاند خورکرنا هلا چانده خورکرنا هلا آبوری دا برپرسیار من سرمایه خواه باشته به ناوی من نهات اینره از خلق آگری گنده قاضیمه مالبات همه اول 5 سال ناوین درودنی از لسر چانده دخبتم سر چانده گالری وکیدن سر زمان حیان ها من بازی دی کرش شارداریه و من ماموستتی دکر اشتی کایوم مدست کار بردا از آگری دیسا سر چیروکا دخبتم سر دستان دخبتم حیان ها پرتوکه کمن چاپوی هیا سر چیروکا از نها پرتوکه خونه دنیا آماده دکم آگری 7 نافچی هنه دورا 600 گندی هنه گشتی گلهای نزدیک 60,000 گلها ناوند نزدیک 130,000 دیرو که خوا بر و آگری جی کردابیه مروف دکاره بیا چه فهم بکه دما مروف ناوی گنده دنیره ناو گه کردینه باجاره که کردواریه کردستانیه وکی دنی به داره گل جدا جی دجینه مینا قارا پاپاق هنه ترکمه هنه آذری هنه لی او جی بگشتی گجی کردی دزانن کردان را به کردی داخبن جیانا باجر کردیه وکی دنی چاندا کردا و داره دولمنده میناک از گل باجار دیجی گرگامه آگری ناشبه تو باجاره یعنی جداتی و هنه حیان ها از بالا خود دم کرد زیدتر درس می در خنه پیشیه دبیجن تایبتمندی درس می هنه یا خواه از بالا خود دم تایبتمندی آگری جی پرن چانداوی ام بیجن هن هاو که آگری هن ام بیجن هرمی دن تننن وکی دن دیروکا خوا میناک یعنی تایبتمندی یا چرا بیجن میناک سرهلدانا شیخ سعید تا آگری بیشتر نبیه تا دنیری سالک پشتیوی خود سرهلدان داید دست بکرین یا برتهلی مزن جی دانه ایرو تا آگری دنیری ناوند آگری نشتاجی وی خو خلق آگری تننن یعنی اقاس برتل دانه یان گه هاتنه کشتنی یان هاتنه سرگون کرنی ایرو تناوند آگری دنیری یکو بیجه میناک میجه گو از 5 سال هم آگری رو دنینی یعنی لگوری خلق آگری هری آگری امن یا میجی با پیر من ایدری هاتیه میناک bu çay bende ona disa seradan agriye da be herema qadaxa idireti disa tadnere agriye gel mesela kağızmani hatine idiri hatine muşi hatine yani nişteci halkı agriye xud navendi iro ne mane چیروک تومار دکرم بنده یعنی بالا مکشان مینا که کی بدم اوا کارتون فیلم که کارتون هزانی وقت فیلم جی از باورم بیا پرتوکشی برام مزکاجلاره ما اوا گندی کی جم گندی کی هفته سال من اوا تومار کرد یعنی همان چیروکه یعنی از لورم مفهم کرد که بری هاتنه و داره تومار کردن برنه سر ناو خو قید کردن وقتی دنی چیروکا بطال قاضی یعنی من جا کاله که هفته سالی
هفته 8 سالی من جایا تومار کرد یعنی نه تکیلیا یا به تلویزیونی را هیا نه خواندن اوی هیا من گفت اوا کدری هم بو اوا دیام بابی ما مرا گوتیه یعنی تشتی ها ضعف نوا برادا ناو گلده هنه یعنی بری هاتنه جورا برچونه سر ناوی خود هم بیشن چاپ کرنه مالی خود براتی که مرتی که نوا گل تدبینی که چاندا کردان گل اکاتیا شیلاندن مروه آگری مروه نجدلن لگوری باجار دنی مروه آگری یعنی اوا تثبیت که زیادتر ترسک آنها زیادتر هزانی زیادتر لهمبر دولت اجیویا به سرهلدانی و گریدم گله کنه یعنی خود ندیده باشیم مالبات علی را گویی مینا که کی بدم مالبات مخو مرا دگو یه پشت مینا پشت رشوه سلو بنا دیارا تبه کجن یعنی ورا مرو فهم دکه کو بنی حشیوان دا ترسک هیا اول ترسا گلمپری آگری گشکی هیا آگری یعنی امروز جیانه یا کمدکشینه پاشاروجا میه زانی بیرانینی منه وکی دنی تایبتمندی و ایسا زیده تنن زانی خزاوی خوشه خزاوی ام بیجم میناک جیوی خوش هنه ایکو هاجا کسی جیتنه میناک امپار چونه گولا کشتیا ده بیجن ترکی ده بیجن بالق گل بحره که مزنه مرو من حتی ها ندیده بود مرو ده بیجه آگری جی آها خوش دیسا جی دیروکی هنه جی گلک دیروکی هنه لی نهات یا خودی درکتن به دست دولت هاتنه خراب کرنی ام بیجن اگر بکار تخنا مال ترکا اوی ده پاریزن اگر نکار تخنا مال ترکا اوی خراب دکن یان ده خراب کرنی میناک ناو گل دا گوتک در خط بیجه بنی ورد زیر هیا گل جی چه ورا خراب دکه چه اصلا جی دیروکی آگری دا جی دیروکی نیشتن هیا 15-20 سال بریا بیجی هر دری جی دیروکی هبون ایرو تا دنیری نمانه تنی برمایی وانا دیاره که پچوک مایه آنتشتک مایه یعنی تا دنیری ترکیه تا دنیری روژاوه یا ده پاریزن تشتک ده به یک نکاره پزمارک دیده بکته ده دنیری نوا روژه یک ده چه ورا خراده که میناک زیرا ده گره مرو فهم ده که که پیچیا دولتش نوا بی کاری ده هیه
bağlayacağım, bir şey yapalım efendim.